Yes, hello my people, banyarwanda kazi nongeye kuba ikanze mu makuru yacu y'umugoroba, dore ko aya makuru kabisa na makuru ari trendy, ya makuru abagenda acara kabisa. Nkuko muri kubona ko kabisa imidugararo hariya muri za Uvira yabaye imidugararo, imirwano yabaye imirwano, ngira ngo muri kubona imbunda nyinshi zafashwe. Tayari naga imbunda zaje kuba zafatwa gusa, dore ko nabazikoreshaga tayari harimo abamaze gutabwa uwakajwiga, dore ko inkuru nziza kuri M23 ikoze operation idasanzwe, ikoze operation iteye ubwoba kabisa. Tujyaje kuba bigenda gute rero, nkuko mubizi cyangwa se mumaze kugera mu bimenyera muri imitsi abakurikira day by day news. Ubu ngubu aya makuru ariyo tugiye kujya tubaha cyane, dore ko imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ubu tuvugana M23 kabisa mu mujyi wa Uvira mu masegonda make cyane muraza kubona mu kanya imaze kwinjira mu mujyi wa Uvira, dore ko ubu iri ku marembo ariho ibirindiro byayo biri. Ati byaje kuba bigenda gute rero, M23 ikimara kugera Kiriba kabisa, ikimara kugera Kiriba hariya nyuma yo gufata Runinga. Ubu ngubu abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na za Wazalendo ubu bose bahunze, bari kugenda birukanka cyane, n'abaturage bari kuvuga ati mu by'ukuri M23 muri kudukorera umuti, dore ko nyine murabizi ibiri kubera hariya. Ubu ngubu M23 kubise abacancuro b'abarundi, imaze kubakubita kabisa, ibabizi byuya, ihita ibakura muri uyu mujyi wa Uvira. Ubu ngubu tuvugana M23 igeze muri yamaze gufata Kiriba ubu ngubu kabisa, na Runinga ibirindiro byayo bamwe mu basirikare ubu niho bari, ariko abasirikare bamwe b'u Burundi ndetse na Wazalendo ndetse n'indwanyi za FDLR, murabizi ko izi ndwanyi zo zagiye zinatesha umutwe igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko M23 umugaba wayo cyangwa se General Wilingoma we yaje kubavuga ati kabisa ababo turabakubita kiboko, dore ko uko byaje kuba bigenda bari babateza gaco, ariko M23 iyo na Wilingoma baza kuba bashobora kwitwara neza cyane, ubundi bahashya umwanzi, dore ko ubu abasirikare b'u Burundi imirambo ari myinshi cyane, imirambo y'abasirikare b'u Burundi ikomeje kuba myinshi cyane. Ibintu byakomeje kugenda bibabaza perezida ndetse na minisitiri w'u Burundi, minisitiri w'ingabo rwose yaje kubatangaza amagambo akomeye, kuko ngiye kubakiramo video mukareba uko byifashe. Ntabwo tuze tubaha amakuru tutanabagejeje kuri tere ngo mubanze murebe uko bimeze. Ubu abo dukorana benshi bari hariya ikotaniro kabisa, nabo dukomeza no kubasabira kugira ngo bajye baduhereza amakuru, ariko ubuzima bwabo buri security. M23 rero ikimara gufata Kiriba igafata Runinga, mu by'ukuri na hariya Minembwe ahaba sirikare benshi b'abarundi b'abacancuro ndetse n'indwanyi za Wazalendo ndetse n'umutwe wa FARDC, izo ni ingabo za leta kabisa. Ubu bose aho bari guhungira, ubu M23 nayo nakuryama iragira iti abo bose nuko bakubita bakagenda cyangwa se bakamanika amaboko, kuko twicyo dushaka ni ukwishyira tukizana kandi tugaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ubwo rero iki gice za Kamanyura murabizi ejo mundi ko nabibabwiye hamaze gufatwa, nizi za Rubirizi kabisa hamaze kugenda hafatwa, ndetse na Katogota naho M23 ikaba yamaze guterayo amatako. Colonel Semivumbi wakomeje kugenda atangaza ko ababashwe n'abasirikare b'u Burundi bari gupfa ari benshi, ariko mu by'ukuri bakaba bo nta kindi baje kuba basabwa na M23. Yabwiye ati twebwe nta mutima mubi na rwango dufitanye, ahubwo mureke kwijandika muri ibi bintu, mureke kugendera ku buyobozi butari stable bubashyiramo kindergarten cyangwa se bubashyiramo badwill cyangwa se imyumvire ipfuye, ubundi mukaza guhangana
guhangana natwe mu by'ukuri. Twe nidushaka kubavutsa ubuzima, nidushaka no kuba twarasana namwe mu by'ukuri mwisubirira inyuma, ariko nibidakunda nyine harakora isasu. Aya niyo magambo Uwiringoma yaje kuba atangaza agira ati mu by'ukuri itwe ntabwo twaje guhangana namwe. Reka mbashyiriramo iyi video murebe uburyo ibi bice za Kiriba, Runinga, ibi bice byose bijya bitandukanye uko M23 yaje kuba ibyitwaramo, ubundi nze dukomeze. Ishusho ya mbere ni y'ingabo z'u Burundi ziri gusohoka mu mujyi wa Uvira. Hanyuma ishusho ya kabiri y'iminota 4 n'amasegonda 58 ni y'ingabo za AFC 23. Yabagana ya brigade kuko je nakondaga naho ni orantene kuko ejo niyo nabonye antene singize none rinje ngana rero shike nga kuri bigati rero numvise amakuru ya kuko sinamenye nsubira kujana ona guma njana rero naciyenza rero no umuntu wacambye ati harite ndahagarara canda naza cyembya ati kirimo ndahasi namba tari nafasi yari umura sibyo zijoro turakubita sanzari mwese ntiyamenye yaje nakubaje sandi misetse nino iyo nojana sanzare ni biki gusanzara ku buri wese nyine acuka urese acuka rero aturasanzara mwese agikwa ukwiwe mwese agikwa ukwiwe rero ni nko kwagira mu gatondo candara mu musozi ndumwe no mu gatondo bwaca umva naringarutse ino sarugiye umva naringarutse muri brigade yabagaye hano yabagana ya brigade kuko je nakondaga naho ni orantene kuko ejo niyo nabonye antene singize none rinje ngana rero shike nga kuri bigati rero numvise amakuru ya kuko sinamenye nsubira kujana ona guma njana rero naciyenza rero no umuntu wacambye ati harite ndahagarara canda naza cyembya ati kirimo ndahasi namba tari nafasi yari ngiye muri fasi yari no bacobanya kidango mo barambaza n'ibyangombwa byose barabibona biri hari wakwatse ibyangombwa biri byangombwa se ko ari izo magazine ibyo nizo hano no gukurikirana kugira ngo ndebe uko bimeze bo bahita baza ufite amahera nta nihera afise peke yake tujoye mgase mafuruze yiwe sasa wasana umukiresha nase mwese mungana gutya mwese muri tudogo gutya tungana ko mwese muri tudogo atarabasereja n'abamajoro n'abamana gida no bisumbu nose mwabanaga muri abarundi gusa nta bakatanyama bahari abasirikare ba FARDC abarundi gusa nta bazarendo bagiraga hano abazarendo bano ba hano muri Kongo gufatanya na numva ngo abazarendo ejo nyine twagize ntutse ngaho oye rinye arinye
cyangwa ngo nabari nambara bayifunde nka amazina yawe ninde yo izina ryanjye nini igiye Samuel Abazarendo je mwara muri hamwe aba FDLR abo bazarendo rero nkuko nyene mubona umuntu nkari yarabo bazarendo bagira babarase bagaca bagira ukwengo turabazarendo bagaca babareka bagaca bazamo n'amakarita yanyu muyatwara ku ntambara twavuka kuri ntwashikana kuri muhira twavuka kuri ntwashikana muhira ntabwo mwegeze mugere wanyu mwavuye ku mafunzo bahita babazana twavuye mu kwa mbere n'umuturage umaze wageza no mu kwa mbere nagiye mu kwa mbere hano nibwo wageze kuri ubutaka bwa Kongo mu kwa mbere ni ryambere ndahaje wahageze nyine mu kwezi kwa kangahe aha twahaje ejo nubwo twashitse mu masaha ngapi ijoro nyene ariko ugera hano ndi kukubaza wavuye i Burundi mu kwezi kwa kangahe nibwo mu kwezi kwa kangahe nzaha mu kwezi kwa 11 kwa 11 noneho uje vuba okay wahabonye utese nicyo gituma nakonda naje mu brigade okay Nizigero ni hatari humura sibyo Kamata, niambie. Kamata. Ngoja Kamata. Yes ngaye nguko rero ibiri kubera ku ikotaniro hariya M23 ihanganye n'ingabo z'abarundi harimo FARDC ndetse na Wazalendo ariko nyine M23 ikabikomeje gusonga mbele ikomeje kugenda yataka yavansa uri kubona ko harabura ibirometero bike cyane ahantu hari agatara gatukura nabashije kuba nakabashyiramo kugira ngo mu byukuri murebe uko ku ikotaniro bimeze uko mu minota mike murajya kumva ko M23 ubungubu yateye amatako muri Uvira yamaze kuba yakaba kabisa. Ukora subscribe rero utarakora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ubundi ku rugamba turahababereye 5 kwa 5 amakuru uko azajya genda ibintu bihinduka tuzajya tuyabagezaho 5 kwa 5 ndetse nandi makuru murabizi ari trendy muri isi turimo tuyabahereza 5 kuri 5. Kora subscribe ubundi ukore share ndetse unaduhe comment kugira ngo nimba haraho turi kugenda nabi tube twabikosora. Yes turabakunda rero katwongere tubarane mukanya mu yandi makuru. Ciao ciao.